Major General Mugisha Muntu yaraganisa kureta henkora ya insurance kubasa kuhera umuntu wa burijo agumize ngo bwiga bwa Uganda nabumara kujanja abantu ba minister nito bantawari mu levels 2 umuntu yarwara na basakuzo mu rwari ya private abenji bin insurance members of parliament bin insurance ministers bin insurance. So umuntu no yakurema kujanja bwa umuntu yiyanga nazaye insurance nemtwara he umuntu wabutosha hato muyango owazo mu rwari ya government akashanga ataro mubazi atira sente zo kubutwara mu rwari ya private nagaruka mukakufuna abenji ihangariye rwiga ukashanga ataro mbese umurwa ogo nabwo yaraganisa kucendeza aha mishoro ero kwihwa ombashobozi ti obwagumize ngo mishoboro bwa hateremere ahabwe mishoro minji emishoro yo kubandika abantu okutarika wa business abinji baburugamo ahabwachi emishoro yo kubahenda kandi ubu sente zo zibwa ezakumene zikurakoransa abantu abariyo mu buhingi abariyo mu bujubi abariyo mu burisa abariyo mu bushubuzi obushuma bwaza kweza wihangere banyabara basebo obushuma nenguzi hurra trillioni 10 sesente ziba orona bakwatwa abari kuziba tokubareba abantu bagona bahurikira atarabaza mu marwa bamwomba hagizi abahiko myanya y'umuntu yashabiramwe akaruru bamushaba kucendeza aha mu baro gw'abanyishengero na parliament yiteje cyenda gishendeze aba ba MPs nibindi munonga bitanu bane bitanasha tunabanga kureba nice bakora mu parliament cyara parliament cyakashatu atucendereza mishuru ariko baburi kintu cyona mu Uganda kitimbire cyakana korengu ensonga ya muntu kugira ngo President Museveni yaje kumara naje kumukumira mu ihanga n'ikirungi aba bakarwana hamwe barwana hamwe bakwati ihanga nakasinja kumuntu ari mu ihanga ya Museveni mwe nabona yenda mukora ikirungi cye yamukoriye kugira ngo akumu mu ihanga barahamwe mwe nayenda ngo babe barahamu mu ihanga nko barwanire bakageza aho ihanga okutera karuru ko kutorana mukuru w'ihanga hamwe n'abanyishengero nako kubahorwa kana rwebiri 15 okwezo ku gasha kwa Edson Chenene.